Бекирнен Эсма эпей вакыт сет үстүндө индемей отурдулар. Яни акындалап этсиңер. Аятынын залымлыгыны эс эткен юреклеринде ойлейди бир ажы, ойлейди бир гарып сызлаулар бар эдики. Егоровнин аркардашы яры кеже маалинде Кенар одадан чыктылар, йырлай шоссеге эндилер, автомобильге отуруп Ялтага кеттилер. Эртеси күнү Иванны не Бекир көрдү, не Эсма. Эсма эр саба олганы киби сабалык чайнын өтмекине Кенар оданын капысы огуне койду. Факат капыны ачып да кабалтыны ичире алган олмады. Үчүнчү күнүн сабасы Эсма мачыкны сагаркен акырынын ачык капысында көзүнө Иван илишти. Онун үстүндө айны мешин урба. Иван шоссеге энди, мемишинин дересине тарап кетти. Иван эр сабаанда кете, кемерде акшамлары кайта, базы акшамлары кайтмай, базыда 2-3 күн гайып болуп кете. Кайда олганын, не иш япканын кимсе билмей. Базыда мезарлык мешелери артынан апансыздан бир автомобиль пайда бола, хомурдап келе Бекирнин эви огунде токтай. Автомобилден чубал эрзак ташыла, Кенар одага толдурула. О йылы абада насылдыр бир койсузлук бар эди. Куз йылдырымлар, ягмурлар, рузгарларнен башлады. Бир чок эвлеринин дамлары чокты, ичтен чүрген тереклер йыкылды. Бир чок деварлар эшилди, дамларнын тенекелери йыртылды. Соңра боранлар кесилди, кок юзуда Азияде алчак кайынды, күнлернен сепелеп аглады. Ама күнлерден бир күн акшам усту күнеш чыкты. Күнеш авлелери сыжак болса да топрак сувук. Авталарнын күнешке асырет олган топрак энди гүзеллешеди. О гүзел ве ажайып акшамларда адамлар софаларында отуралар. Аванын, күнешинин, денизнин реңки акында лакырды эте каве ичтилер. Балалар сокакларга токулдилер, каклар ичинде яланаяк чапыштылар. Кой яз акшамлары киби хош ве жылы болду. Ялныс айванлар күнештен, сыжактан мемнун дегил киби эдилер. Эртеси күнү де күнеш эркесин шарыга чыгарды. Бир чок көйлөлөр тарлаларына, аранларына кеттилер. Кадынлар софаларда бакыла сайладылар. Картлар элерини маңлайларына коюп, күнешке бакып отуралар. Айванларнын моделleri кесилгендей болду. Атлар, сыгырлар акырлардан азбарларга, темиз абага чыкмак истемейлер. Койсузлук көстерелер, емлерине ашамайлар. Кушлар көйден, күнештен качып, терең караңгылык дерелерге сакланалар. Ялныз балалар кышнын субугуну беклеркенлер апансыздан язнын келмесине ойлой кубанган эдилер ки, сабадан акшамга жыйылууларда, мейданларда чапыштылар, ойнап күлдүлөр. Бекир о кеже уклап боламады, эрте турду, кийинди. Софага чыкканда аюдагынын үстүндө кок юзу кени агармага башлаган эди. Бекир вujudунун эр жеринде бир агырлык, кесиклик эсетти. Факат карарыны акшамдан берген эди, энди артка кайтмага жол жок. Атны арабага екти, күбре обасына янаштырды. Өз-өзүнөн лаф эте арабага күбре юкледи. Экиде бир токтай, догрула, маңлайына түшкен калпагыны энсесине этей, терини силе, аюдагынын артындаки аллыкларга, романкошунун үстүндө топланган агыр, кара булутларга бака. Авада Иван киби, дей Бекир. Бир бакасын күлер, бир бакасын гүрлер. Анасыны, эле ал болсун, 2 ай өтмегимизди ашаттык Иванга. Энди алын недир деп сорамаз. Егоровдун досту болду, бизге бакармы? Көйлүлөргө Егоровдон зарар келме, ама айтканлары doğru болса, Егоров Ялта руслары арасында падиша киби экен. Соңра Иванны түшүнмеге башлады. Бекир шаша да кала. Иван насыл гайып болган, Егоровну насыл тапкан, насыл мешин урбалар кийген, насыл да автомобилге минген. Базан токтай, сенегине таяна, коз баглай эже жинабет, коз баглай эже дей. 2 ай, деп, янымда сумсук киби жашады. Бир кач күн көздөн гайып болду, энди эсе мына саңа Иван.
Кийинip, кушанып, Егоровдун канаты астынан чыкты да келди, өзү де автомобилде. Бу эле көз баглайжы. Бекер окуну үйлеге же тарласына күбре ташыды. Аты да өзү де сон дереже юрулдулар. Сонки араба күбрени тарланын этеклерине девирер-девирмес evге кайтып, yorgun кемекlerini миндерге узатмага карар берди. Кушкаянын янынан кечеркен арттан келген bir автомобилдин гүрүлтүсүн эшитти. Бекир токтады. Арабадан тушты, атынын янына барды, эки элинин атынын башыны тутуп, арабаны жол кенарына чекти, автомобилни бекледи. Бүгүн Бекир автомобилни энди үчүнчү кере раст кетире. Явырларынын шейтан арабалары эп чоклаша, бакаяк соңу не болажак? Жолга асфальт төшөлген сон белки да чоклашырлар. Бу асфальттын сонунда bir беле чыгып да камализманы кетирмесе жакшы болор эди деп белейм, деп тушунду Бекир. Кушкаяны тоз думанга богуп, автомобиль мудхиш bir суратынан кечип кетти. Соңра думан яваш-яваш инжерди. Бекир башыны көтерди, думан булуты астынан чыккан кушкаяга бакты, ичини чекти, көзлөрүн капатты. Bir ань кушкаянын жеринден копканыны, тарланын ичине девирилгенин тасаввур этти. Бирден юреги ойнамага башлады. Аман көзлөрүн ачты, текрар кушкаяга бакты. Кая Бекирдин коркусундан каберсиз алда насыл турган болса, жеринде шайда тура эди. Ким дебирежек? Белки о жерде 1000 жылдан бери турадыр о. Кимге зарары тийди, ким дебирежек? Кушкая эсе куш дегил я. Валай билай, 1000 адам 1000 жерден зынжыр баглап чексе биле, bir парчасын копарып оламаз. Амма шу ань Энвернин ичине оюп, ичине bir чапчак барот толдурсалар дегил кушкаяны келин каяны биле девирирлер деп айткан сөзлөрүн катырлады. Кийин калтырады. Маңлайында суук тер тамчылары пейда болду. Энверде миссионер киби жинабет, айтыр деп тушунду Бекир. Егоровны Иваннын янында bir да раст кетирсе, кушкая меселесini сурап билмеге карар берди. Yorgun, yanıkçan kalbinde kuşkayanı devirmezler деген umiti da tamamıyla sönmegen edi. Bekir kayaga bir daha koz taşladı. Manglayındaki ter tamçılarını sildi. Arabasına minip koyge taraf yol aldı. Deminki avtomobilinin kaldırgan toz dumanı güneş nurlarında kummuş teller gibi yolunun aşağısındaki tutun tarlalarına incere çökmekteydi. Solda, şoseden epeyce yüksekte çıplak kuru bahçe terekleri arasından evinin beyaz divarları göründü. Tirsekni keçkeninin evinin yanından şosege engen karşı mahalle yolu da göründü. Toz bulutu şimdi mezarlık üstünde beyaz kocaman bir koyden ketken her şeyge acıngan gibi yayılgan, hareketsiz meşelerini çember gibi sargan. Bekir kokus geçirip yavaştan asfalt döşelse bu tozlarını bir daha görmeyecekmiz, dedi de aman asfaltının getirecek faydaları hakkında düşündü. Öyle, ama da yaxşı olacak. Yüzümlerge, tütünlerge toz konmaz, araba yıpranmaz. Köylü de asfalt sokaklarında faytonlarının kezgen eski zaman beyleri gibi yaltağa rahat barıp gelir dep atını aydadı. Arabasını solga evine çıkan karşı mahalle yoluna buracakta, ogde mezarlık артından uç bala göründü. Korkunç bir şeyden kaçkan gibi balalar kıçırışa Bekir'nin arabasına taraf çapmağa başladılar. Bekir'nin atı balalarının çapışması ve seslerinden bir tehlike sezgen gibi başını salladı. Sınırlı bir koşu başlayacak idi ama Bekir telbevlerini çekti. Toxta Ivan, toxta. Bekir araba üstünde timtik turdu, balalarga bakıp kamçısını salladı. Kenarga çekiliniz şeytan balaları, ayda evlerimizge ketiniz. Fakat balalar onun sözünü aldırıp olamadılar. Bekir tekrar bu sefer daha sert kıçırdı. Bekir öyle kıçırdı ki balalar 200 adım avlakta toxtadılar, ellerini başlarının üstünde sallayarak kıçırıştılar. Bekir emci, Niyazina avtomobil tepti. Bekir başta bir şey anlamadı. Kulak kabartıp balalarının seslerini dinlendi. Balalar hep avtomobil tepti dep kıçırışaydılar. Mezarlık артында herhalde yaxşı şey olmagan. Çünkü ad bir tehlike kokusu algan gibi hep başını sallay balalarının kıçırışmaları da ketketi arta. Balalar arabaga yakınlaştılar, toxtadılar.
Ayni yanıq telaş dolu seslerinin kıçırıştılar. Bekir arabadan tuştu. Biraz toxtanbacaksızlar. Yavaş aytın, sersem ettiniz meni. Balalarının sesi birden kesildi. Terin bir sükunet asıl oldu. Bekir, kimni tepti? Dep soradı. İnce bir ses cevap verdi. Enver'nin Niyazisini. Ne tepti? Avtomobil tepti. Avtomobil eşek mi yoksa balanı tepsin? Tepti Bekir emce, avtomobil tepti. Bekir yanağını sonra ensesini kaşıdı. Oz özünden soragan gibi iki kere tekrarladı. Avtomobil tepti ya? Avtomobil. Bekir başını mezarlık meşelerinin tepelerinde inceleşken dumanlarga көтерді. Balalarga baktı. Niyazi'nin bir kazaga uğraganını endi anlagan gibi belkemigинден soğuk bir titreme geçti. Yumruğunu bacağına vurdu. Vay anasını, balаны avtomobil tepti dep kıçırdı. Gözlerinin ogünde kara lekeler uçuştu, yüreği oynadı. Şu an Bekir mezarlıkka taraf çapmaga başladı. Em çapa em içinden vay anasını işte Kamalizma geldi. İşte Kamalizma geldi dey. Ama balanı görmegence avtomobilinin tepmesini ve facianı tasavvur etip olamadı. Bekir çapar eken nefesi sıkılıp başladı. Suratını eksiltti. İhtiyar ayaklarını sürey ketti. Mezarlıkның divarlarına көз taşladı. Bir şey korup olamagan son ensesini kaşıdı, düşüncege daldı. Katır teper, eşek teper, at teper. Ama avtomobil nasıl teper? Dümeni yok mu bu cinabetinin? Art köpçekleri de dümenge bağlı değiller. Şoför istegen tarafka burar eken. Bekir kemerde toktay, balalar şaka ettiler mi eken acaba dep артына baka. Fakat şassede bala mala көрмеген son çapmasını devam ete. Mezarlıkның ogünde aylanıp ketken divarının artını yaxşıca көрmek üçün şassının sağ tarafına geçti. Adımlarını kence atmaga başladı. Şu an divar astında çalı haraltısına benzegen küçük kara bir şey közüne çalındı. Divarını көзден keçirdi. Divarda çalı malı көрmеген son vücudunda garı bir titreme duydu. Toxtaldı. Bir daha dikkatнен karaltıga baktı. Bekir bilgen dualarını okup divarga taraf adımladı. Divar tübünde yatkan kölge Enver'nin 5 yaşındaki Niyazisi edi. Divardan eşilgen taşlar mezarlıkka devirilgen, bir kaç taş da balanın başı ucunda yata. Bala kıskaçtanının balaklarından ince zayıf ayakları toz toprak içinde, tizleri sıdırılgan, ufacık beti kireç gibi bembeyaz, arkası üstünde yata. Ufacık ağzının bir köşesinden sızgan kan, ince uzun bir sıvalçan gibi gırtlağına uzana. Niyazi öyle de bir acınıklı yataydı ki. Bekir ağzını açıp bir söz aytıp olamayıp, gözlerinin tolganını duydu. Yumurtasından çıkar çıkmaz yerge yıkılgan kuş balası gibi biçare Niyazi taşlar arasında yata. Kuş gibi kaltıray, iri açık gözlerinin boşlukka baka, üstüne egilgen Bekirni bile görmey. Bekir tiz çöktü, yavaştan balanın başını көтерді, avçılarını aldı. Yavaş yavaş ve yanıklı seslen, "Niyazичигim, ne oldu sana böyle, ne oldu?" dedi. Bekir'nin nazik sesi ağrısını daha da arttırganday oldu. Bala gözlerini kapattı. Bekir artık bir şey aytmadı. Artık ozunu tutup olamadı, ağladı. Yerinden turdu, kuş gibi nazik kichkene Niyazini kucağına alıp, Enver'nin evine ketken yokuşka tırmaşmaga başladı. Gözleri Niyazi'den başka hiçbir şeyini görmeyediler. Bakışlarını balanın beyaz betine tikken, yanaklarından sızgan göz yaşları balanın beyaz kollarına tammakta. Bala kemerde gözlerini aça, Bekir'nin yaşlı gözlerine bakıp tekrar kapata. Sanki Bekir'ge, "Ah emceciğim, arabanı yol chetine çekip yol vermegen olsan, avtomobil ezmezdi meni" dey edi. Sonra Bekir tekrar adımlay, Niyazi arada bir gözlerini aça, Bekir'ge kabahatlı olganını hatırlatkan bir bakışnen baka. Bekir Niyazi'nin yalnız ezilmesinde değil, damdan yıkılmasında, böyle zayıf niçar usmesinde bile kendini kabahatlı duyaydı. Ömür boyu oz canını düşüngen, oz keyfi için yaşagan edi. Niyaziçikni avtomobilinin köpçekleri astına uzu attı.
Bekir bu dakalarda ozunu dünyanın en alçak, en hain adamı dep zan eteydi. Kabahat sende Bekir, sende. Ivan'ı evine aldın, Maçık Ivan'ın sebebinden bıçaklar astına kırdı. Kabak orkenleri kurudu. Enseme çıban çıktı. Ayşe hastalandı. Seydali'nin yüreğini kırdın. Bular yetmegen gibi Ivan'ın memleketinden kelgen avtomobilge Niyazичikni ezdirdin. Kabahat sende Bekir, sende. Bu köyge Ivan'ны sen bela taptın. Milletinin başına onu sen musallat ettin. Tanrı sana afu etmeyecek. Bekle. Bekle Bekir, sen de bulacaksın belanı. Bulacaksın ve bir daha beladan kurtulup olamayacaksın. Bekle. Yaxşıda Enver'nin bahçesi terekler arasındaki evinin beyaz duvarları göründü. Aksalda Bekir kim bilsin daha neler hakkında düşünür edi. Kara haberini zeminege bir ayak evvel bildirir gibi Kenef yanındaki divarının üstünde kanatlarını kakıp bir horaz kıçırdı. Kumeske bağlı Rum köpegi afırıp aldı. Horaz divardan atladı, tavuklar kıdaklayarak horazının etrafında toplandılar. Ogde horaz, артында tavuklar ayak yol артында gayip oldular. Köpeknin afırmasını işitip, ahır kapısında zemine peyda oldu. Etrafına bakındı, bir şey görmegen son sebepsiz afırgan köpekni kayıydı. Bekir toxtadı. Anasından Niyazini gizler gibi çalılar артында gizlengen edi. Bekir de zeminege baka de azbarda Enverni kıdıra. Köpek susub başını og ayakları arasına koyup Bekir tırmaşkan yolga bakıp yata. Tavuklarının şamatası kesilgen son sıkıcı bir sükunet başlandı. Uzakta evinin yanından şosege ingen köylülerinin sesleri bu sükunetni bozmagan olsa, Bekir çalılar артында zemineden gizlenip kim bilsin daha ne kadar duracak edi. Enver'nin de arabanın memişnin deresi üstünde Ruslarga taş taşıganını hatırlaganının ister istemez ortaga çıktı. Zemineni çağırdı. Zemine, mında kel kızım. Kel ama korkma. Zemine Bekir'nin böyle apansızdan peyda olmasından ürken gibi birden artqa çekildi ama Bekir'ni şu an tanıdı. Bekir dayısı siz mi? Menim. Köpek afırdı da sizni Rus belledim. Yok, Rus değilim. Domuzdan kozu olsa menden de Rus olur. Ama korkma. Ne var ya Bekir dayı, neden korkmayım? Kelini saydı. Niyazi kene yuklap kalgan mı? Niyazi tarladan qaytaydım. Bir avtomobil. Bekir sözünü bitirip olamadı. Boğazı toldu, sözü boğazında kaldı. Kucağında başı arkaga sarkkan Niyazичikni koksune bastı. Gözlerinden öpe ağlamağa başladı. Uzakta ahır kapısının aralığında turgan zemine ne oldu Bekir dayı dep kıçırdı. Aşağıda köylüler bayırga tırmaşmaktalar, uzaklarda evlerinin toprak damlarında yavluklu kadınlar, balalar, kartlar Enver'nin evine bakmaktalar. Bekir sandıraklamağa başladı. Yolda avtomobil keteydi, men toxtadım, arabanı chetke çektim, avtomobilge yol berdim. Kıbat mende, avtomobil keçti ketti, mezarlık chetinde balalar oynaydılar. Niyazичik de o yerdeydi. Avtomobil tepken, lanet olsun. Sesi kırılgan Bekir yaşlı gözlerinin balanın betine baktı. Sonra zeminege bakmak için başını köterdi. Olar karşı-karşıga tursalar da aralarında tereyan kara deşetli bir uçurum var idi. Yer sükunet içinde. Yalnız uzaklarda ve aşağıda çalılar arasından sızıp çıkan yolga tırmaşkan köylülerinin kısık sesleri eşitilmekte. Lakin hepsi de uzakta. Zemine ile Bekir için başka bir dünyada gibi ediler. Uçurumның bir kenarında Bekir, o bir kenarında Zemine yürekleri Niyazичiknin zayıf vücuduna asılgan. Olar her angi ande uçurum astına yuvarlanıp keteceklerini duymaktalar. Bekir kuvvetli olmağa, erkek olmağa tırışa. Zemine'nin bütün azabını özüne almak istey, Zemine'ge baka gülümsirejek ola. Olar şayda biri-birine bakıp durdular. Zemine ayattan kopkanını, uçurumga yuvarlanıp ketkenini apansızdan anlagan gibi bütün nefesini, varlığını kokusune toplap, dayı Niyazige ne oldu dep oylep keskin bir feryatnen sükunet perdesini yırttı ki, Bekir karşısında onu parçalamağa azim etken bir kapılan var gibi 2 adım artqa çekildi. Bir şey olmadı, ne olacak kızım, bir şey, divardan yıkılgan bir astızı.
Фахат айтып бітіре алмады. Құчағында башы артқа сарқан Ниязичикнің суық елі жүрегіні тырмалаған ке болды. Артық Бекир земинеден қача алмай, лаф етіп оламай, тұшынып оламай. Лаф етмек істеген, ама лаф етіп оламаған тісіз бір адам кебі сақалы дудақлары қалтырай. Бекир яваш-яваш тіс чөкті. Ниязині ерге ятқызды, башыны егді, соңыра янықларға көмілді. Тізлері үстінде сессіз ве иссіз санки йылларыны яшап кечірді. Соңыра ағыр yorғын башыны көтерді, шішкен қырмызы көзлері аля да ерде, солғын бір тауыр еле, метін ол қызым деді, ерінден тұрды, сарқы қомызларыны қамбур арқасыны чевірді, денізге ве бош уфықларға бақты. Бекер дайы Ниязичик сувуды. Ниязиім сувуды. Нердесін, яврум, ач көзлеріні, бақ анаңа, бақ, яврум, ач көзлеріні, бебегім. Орталықны терен бір сүкінет сарды. Мемішнің дересі үстінде Энвернің қара хаберна алыр алмас көйге әжеле келмесі, шосседен ал сеслері арабасының ғычырдысы койны сарған сүкінетіні бозмады. Энвер евінден баяға влақта тоқтады, Энвер ашықмай, ағламайды. Суық қанлылықнен арабадан тұшты, этрафына бақынды. Бағларда, бақчаларда сес солық чықармайып әрекетсіз тұрған адамларға бақты. Ескі евлерінің топрақ дамлары үстіндегі бияз марамалы қадынларны, балаларны көзден кечірді. Тұрушына, бақышына, әрекетіне ялыныс Ниязисінің янығы дегіл, бұтын бір милетінің істирабы чөккен кебі еді. Этрафтаки адамларға бірда бақты, içinden бір сес оңасан ки шöyle еді. Бұ завалыларға бақ. Яқшы жабақ. Бұлар да сенің қанындан, бұлар да татар. Ама олар сенің кебі дегіл, олар юқлайлар. Фелакетке біле юқлап кетелер. Сен олар кебі олма. Олар кебі олсан, бұ юртның башына да дешетлі белялар кележек. Сен олар кебі олма, Энвер. Энвер Ниязисіне тараф адымлады. Erkekler қыбырдандылар, дудақтан дудаққа хафиф бір фысылты кечті, қадынлар бияз марамаларының ұжыларыны дудақларына кетірділер. Энвер баласына яқынлашты, егілді. Янағыны Ниязичикнің көкісіне таяп боғыла-боғыла ағлаған земиненің омызларына тұтты, сачларыны сипады, яваштан земине, деді. Қожасының бір лафыны екі еттірмегенini қатырлады ғалиба, земине бір қабірден тұрар кебі, яваш-яваш ерінден тұрды. Башыны янында аяқ үстінде Сейдалінің омызларына таяды, соңра бір өлі кебі аяқларыны сүрей-сүрей евіне тараф адымлады. Ерде Ниязичик uzanған ята. Ниязи. Genç Enver'nin gönülünde bir hayal bari. Enver'nin gönülünü sargan, ona hayatını sevdirgen, hayatını zengin ve aziz etken bir bar. Şimdi kayda edi bar. Herkes ağlay. Yalnız Enver көз yaşlarını göstermey gizleyedi. Bekir Enver'nin küçüleceği mağrur başına baktı. Duruşundan tek көрінмеген көз yaşlarını degil, қан içinde sızlagan yüregini de көргендей, бірден кері қайтты. Çevre çetinin gazaplı sessizligini bozmadan, adımlarını keng taşlap, da demin Niyazini alıp tırmaşkan yolga enmege başladı. Bekir Kuşkayaga ketmekte edi. Elleri, yumruqları, tişlerinin Kuşkayаны sökmek, parlamak, taşını, toprağını şosede avtomobilge yol bergen yerge devirmek istedi. Bekir'nin yanığı belki Enver'ninkinden de keskin edi. Çünkü Bekir de bu toprakta, bu güneşnin altında doğup oskendir. Enver'nin yüreğinde Rus avtomobilinin köpçekleri astında Niyazi ile birlikte nasıl hayal bari can bergen olsa, Bekir'nin yüreğinde eski, masum ve mukaddes Türk namusu kırılgandır. Çünkü içinde alada Niyazi'nin Rus avtomobiline yol vermegen olsan, meni ezmez edi, Bekir emce degen sesi eşitilmekte edi. Bekir ne kadar yol yürgenini bilmey, birden ayakları astında yumşak toprakны tanıdı, toxtaldı. Başını egdi, közlerini açtı, toprakka baktı. Evet, onun toprağı edi.
Гүзел, жылы Достане топрагы, бу кенди топрагы. Башыны көтерді, каршыдаки байырда мавзун турган 5 армут терегине бакты. Эпей бакты. Бірден ерге ятты, топрагына сарылды, агламага башлады. Топрагым, мен сениnim. Мен сениnim, топрагым. Мени явур русларга ташлап кетме, ал мени, ал. Курчала мени, топрагым, курчала. Кичкене Ниязинин өлүсүнү көтердилер, оданын ортасында төшекке яткыздылар. Эвнин этрафындагы калабалык дагылган соң сүкүнөт да терен, да агыр болду. Ялыныз юкарыдагы одаларынын биринде сет үстүндө юзу коюн серилген Земиненин, Сейдалинин карысынын, Эсманын, Айшенин ве бир кач башка кадынын агламалары, экиде бир богу кырык кысык өксүрүклери, Ниязичиктин янында отурган молла Эрежептин дуалары эшитилмекте. Эв артында бакчада Сейдали тиз чөккен, агыр элleri күрсүдө отурган Энвернин тизлеринде. Энверге Азирети Мухаммеднин аятындан бир шейлер аңлатайды. Энвер башы көксүндө, көзлөрү ачык, факат эч бир шей көрмөй, Сейдалинин сөзлөрүнү dinlеп-dinlemegени беле болмайды. Genç Remzi Keniş arkasını evinin divarına tayagan, elinde bir çoban bıçağı asabiyleне kuru bir çubuknu yona, ara sıra elini gözlerine getirip bıçağının yeninen silah kirpiklerini sile. Böylece akşamga kadar oturdular. Enver'nin evi boşalgan, feryatlar, iniltiler kesilgen son adamlarının kederi daha terin, daha gamlı oldu. Sabadan berli birkaç kere tusunu deniştirgen deniz, endi mavılığını da gayip etken, ufaklaşkan gibi. Deniz akşamının esmeri kölgeleri astında közden silinmege başladı. Karanlık çöktü. Enver'nin evi boşaldı. Bahçada tirsekleri tizlerinde, başı avuçlarında Enver otura. İri açık gözlerinin dağlarga baka ama hiçbir şey görüp olamay. Zeminenin yanında Esma var. Ara sıra setten tura, başı Esma'nın omuzunda, Niyazichiknin yatkan odasının kapısına barıp tura, çıraqның kızılgan sarıltım yarığında balasının güzelleşken betine hayli vaqt hacı baka, yumruklarını birleştirip kaltıragan dudaklarına bassa, başını Esma'nın kokusuna atıp, "Yuhladı Esma yenge, yuhladı yavrum" dep ağlamaga başlay. Niyazichiknin ölümüne Enver de hiç bir türlü inanıp olamaydı. O da kapıda tura, çıraq yarığında yatkan oğluna bakıp kala. Şimdi beti de o kadar solgun ve beyaz değil, çıraq yarığında güzelleşken gibi. Sanki Niyazichik terin yuxuga dalgan. Yuxusunda külgen ufacık ağızı aralık, burunçığı biraz balabanlaşkan, kapkara kirpikleri tatlı, жылы bir nezaketnen kapangan. Öyle ya. Enver onun sayeden yuxlaydı belli. Sabahleyin ev ogünde hayvanlarını kaşagalar, ahırını temizler, atın arabaga koşar iken, kichkene Niyazisinin de töşeginden kalkıp geleceğini ayakları arasında bir kuş çiviltesinin laf edeceğini hayalanaydı. Yazının sıcak günlerinde oyundan çapıp yorulgan son, bir tereknin salkınında yuxlap kaldı mı? Zemine Niyazini kıdırır, kemerde tapar, kemerde tapıp olamaz idi. Tapalmasa, Enverni çağırır, beraber bakçalarını, kırlarını, çimenliklerini gezip ararlar, Niyazichikni bir yerde yuxlap yatkanını görerler. Enver balаны kucağına alır, getirip şimdi yatkan töşegine yatkızır edi. Şimdi de yuxlay mı? Gece uyanmayacak mı? Turup Enver'nin töşegine kirmeyecek mi? Enverni at etip saçlarından tutmayacak mı? Kokusunda sıçramayacak mı? Gecesi Niyazichik kıpırdamadı. Sabah oldu. Niyazichik uyanmadı. Öyle oldu. Geçti. Uyanmadı. Akşam oldu. Gözlerini açmadı, kirpiklerini oynatmadı. Enver bekledi. Bekledi. Niyazichik ertesi günü de aynı durumda yatıp yuxlaganını көрген son, boğazına acı bir yumruk tıkıldı, oğlançıkның töşegi yanına tiz çöktü, yanaklarından sızgan yaşlar arasından onun betine baktı. Balanın ebedi yuxuga dalganına endi emin oldu, yutkundu, elallaştı. Niyazichikке dünyаны, babasını, anasını böyle kichkene ve masum bırakıp ketkeni için o bir dünyada rahat eteceğini,
Озунун де bu dünyada Allah yolundan ayrılmasa, ahirette kene kavuşacaklarını ayttı, odadan çıktı, mezarlıkka кетті. Mezarlıkның eteklerinde avtomobil yıkkan eski divardan uzakta bir kabir kazdı. Şu күні akşam кичкене Ниязини defnettiler. Enver'nin zemini o gece yuklap olamadılar. Akşamüstü hava birden suğumağa başlagan edi. Yayla üstünden kopkan serseri bir rüzgar koy sokaklarını sıpırıp denizge ketmekte. Hava bozuldu. Ufuklarda bulutlar parçalandılar, karardılar. Birazdan sok kok daha da aşağı, Kızıltaş'ın üstüne engenday oldu. Köylüler sofraları başına keçip oturganda, ortalıkны zefirli bir karanlık bastı. Havаны böyle bir kereden denişmesinde bir tehlike duygan köpekler afırmağa başladılar. Enver ocağını tutaştırdı, barıp kumesine ahırını kilitledi. Rum köpegine aş berdi. Başını sipaladı, sonra ahırının divarına tayandı. Karanlıkta kart meşeler közden gayip olganca, mezarlıkka bakıp durdu. Dağlarda boran toplanmaktaydı. Böyle tehlikeli bir gecede Niyazичikni mezarlıkta kaldırganı için yanıp yakıldı. Ama Niyazi'nin dedesi, bitası, dayı ve emcelerinin de anda yatkanlarını, anda o yalnız olmaganını hatırlagan son, biraz yatıştı. Ahırdan bir tahta alıp evine kırdı. Ocak başında oturup tahtanı yondu, tahtanın burucunu baltasının uculadı, bıçağının o burucunda aynen yıldız oydu. Zemini set üstünde oturup ateşke bakaydı. Zemini işsiz, hareketsiz alda epey oturdu. Sonra belki öz özünden, belki de bir işnen meşgul hocasından utanıp yerinden turdu, odada özüne iş aradı. İş tapıp olamagan son, kichkene Niyaziчикnin ştanlarını, kolmeklerini aldı. Enver'nin yanına echki terisi üstünde oturdu. Niyaziчикnin urbalarını yamadı, ütüledi, katladı. Urbaçıklarga baktı da, başına avuçlarını alıp ağlamağa başladı.